Ngapa yang subhai pilang baru hakan kapor ke mendapat hakan kapor ngadon ke we ke cintu kana Christmas na ke benta jongpi nangis kam lembaga ke cintu kana minyo sibun ke cingunto ngai ku belai Christmas ya pi berkain ke sem ke jong pilang baru Christmas basuk bakmen ya pilang baru kane ke cintu kana ke dei ha ke we ke sila don ke we ke yen bat kane ke yeng ke ju up mit Christmas ya ke jingka yo khulung jisu kita lek sobha berkilek kemen man la usnam bat kiju syong pelon hak kayan bat kiju bu hak pedang dak bitar yong bat plastik le bat utra jo ke yeng kat bagi tang lek sobha ulo ongkum ne hello kam demo kane kapor sobha hato kam de kapor benai bar bangin lek subhan bangin lek kemen kadai kapor kemen toi nya lek kemen ngin lek muja namar udai ibnai bar nya di ru thar thar nya kemen ru thar thar ong une utraye dekum ta ki perlek chung uk besyong lang hang ta kilang ho oi kadai ka bapi ong kadai kapor kemen nginam perwai ke ibaro hakata kapor hi awan uai brio belong tik kum pastor hi namar ubat ya kawai ka Bible hakti ka jongo bat ulah rum sia haba kini ki briu yo i ya une ubriu belong kum pastor ulah shim wut une utraying iki lagi bitar bat la tap shakrom juga jingthia haba une ubriu uyo i ba une utraying ulah bat kini ki briu kila ulah angkum ne oba piale ayu mo Pia bun kam kan ne dia utrai je ke yeng ul ongkum ne Christmas besuk ya piru kum jo ni amit yo khulung jisu pe ni jingwan long priu jok ngo hadu khat ar baje ong utrai ye te une ubrio bolong tik kum pastor ul ongkum ne ke are you sure hato shisha Plastik na ngapip lau khulung jisu ungwan long briu ne am haka arbaje menta janet Henry ngalayo i don shibon ki khulung ki badap kha ibdan atli ki reng bat ki don ro ki plathia hapa ki khrum jing thia jong phi bat kasnam jongka piladi ong une ubri belong ke pastor hakata kapo une ubri belong ke pastor la mi syaba bat kini ke briu ke dan hang ta kil ap ta ke jing lengo bat ka jing dom bat utraying ul ong kum ne une ubri ngada perkhat ba ude pastor ngada buromnya Henry wan tuklah de ke jing personal jonga ke jing ba simet ke jonga mentas ngi dengan pelai yo pada kata kapor une utraying ru lami syaba wala phai syang bashaman dari syam yo ne ubriu balong kum paso tula kali iki bahing hasyam ki basyong habar pas aiding jenmet hato pilayo i ya wei briu bami nang ne bo phong seti ka bali pat ubat ya Bible hakti pat jurong kemasan put Ba ulai syano keli une utrayeng berkat tengah jong ne utrayeng dak jing lengo kelaju bab ya emen kpa ngam simai i ya no ubriu per berung syapo lane bo mi syapa lai tang na pi balai tang ya pi men kpa bal kita basyong habar baru kilo angkum jo ngam simai i ya no hakata apa baru keladap ke jing lengok sudah kumno andan wei i berung syapo bat bami sabar Henry kasaki kadon teki kine ki arngot kedan halpo une utraye bat khat wengot ki perlak chu besyong yadi bayale soba bat hakata kapo kane katengah jok une
utrai yang kelas nyutu baik kalau ang kunne utrai lo esnyo ke jingwai junga bat ukwa ben pen kelano ya pi ulah tha ya la ubriu lani ulah wan hi ban keren bat pi bat ha kata kapor uni utrai yang berkini ke armut kila kala ke bemot bar kila itu ikan ke jingtu kana syabaro te kibri kemudian hata kasnong kinget satia ki ong imat kini ke armut kila buat nama kata kila shumon dor big Henry Kasaki kadon kini ke armut bat ke jinglong ke bakala ke jemki ke ai mga kuat anruah lembah kena ke jingtu kana rakhe ya Christmas ne kanu ke jingle sop ha jopi hakarukom ke badai kana pansosi ya blai Marwat ai berpindi ya kuri kusoi, berke kuri utrai. Padio bentai kami ke jong kusoi, berke kami ke jong utrai. Ni penbitar ya belai kumbala thor. Pado ai berke jinglong ke jingman ke jong Jesus Christ. Kan kah ngai pi, pengin bit no o, pengin buat yo. Ke jinglong ke basnyo. Kan jelai perkalong hakan ya Christmas ke bamenta. Berkum juru ta Christmas hakino kino ke jingle syubha. Berkum juru tongi penduai nanti bentang jogi baro kena makin yo di kecing penkela nama kecing duai kelong ke bahakmat kum kani ke tengah kaju duai yo kecing penkela jadi kir arngot kum tahi kecing duai kaju ngajong pi hakani Christmas kan berkela ki bensin ki babon Christmas besuk bakmen di pilang paro ublai gerku ya pi bagi ngasam kajong pi tapi yo aji mentol yang bakal video ke jonga so like subscribe dulu share si perlu ke jongki sibon basibon bakiru kinyo ika ci mentol bat ke jingjan syau terai nak burung ke jong blai amen bat amen